Söz mıktarı janadı boylaudan evdin tanadı boyla bakıra. Esbembede kartı baradı tavuk algan balanın bastan ayak menisin kulağına saladı. Esbembet kalpağızın şecireni kodla taladı. Şecirege köz sadı penjayla ettim kanadı. Al sansakka boydu jugurtup söz söylep amal tabadı. Oy Kadir Koca bayımız, osuma gelgen jayımız, şın sözümen nanımız. Sözümdü bullap alımız, estigen sözümüzde köbeli kalmasa kaşım jadımız. Jön suradım munda gep, kulağın salışın adep, aytkan sözge salsan zer, 14 kabat asman jeri. Al jaratılgan nurdan dep, atamız Safin Sabullah jaratılgan bir uskumdan dep. Oy Hazreti Şeyiş Peygamber bir şülmektin işinin Allah'ın rahim kuşimen. Al bala bolup çıkıptı bir tamşı tamgan sudan dep. Erlen ise sulayıp ulatın Allah'ın yetken isimen. Yestüğümüz yok gördü oy Hazreti Aysan'ı Meryem yersiz tuğan dep. Tilege kabul pendige kayıttı devlet konuptu jarkıragan sevurge sarayın işi toluptu. Onun düğüm bayan han bizge gelip joluktu. Onu tapkan şeşesi jeti kat jetin astında olamadı bir kız körüktü. Kudanın жазған Kur'an tur körünüp bizge turgan gep. Türküsü anıp görmesen ayday kelisimin vermese el gaybati aşşadu minezzine dep görmegenlerse kümende al ihtiyat etsin kümenge bolasın kebrücüde dep gülgün jerin tamşı su kara sudan kolum ju sadaka verdi köngülüm ju tamşı sudan jaralı öskün jokpa kalımnu kara sudan kaymak jep balapan tapkan kazben ku kulak koysam sözümüze insansan özüme göz aldımda kölbümde toprak şaşıp kül kavrap жұмыртқа tuğan tavuk var. Al sana bergen adamga osunun berin paraqtары Fikretten şükret endi qanday qavip var. Kudreti güçlü Kudayı көрсетip tur koy közünü Haqqa bala amanat haqsaqtagay salamat. Al terbiyelep taza bak. Akırında aktığın duvaşın olar özüme Kadir Koca sonda tolganda arası olsa onun dep Kuttekin şını jolun dep 10 gündük benim toyum var. Sol toyumda bolum dep şapan giyip atmedip kötörülsün boyum dep Eşkeri dep kadıkka yesimen ay kelip koyum dep Soğanımızdım atamızı al olu duman toyuldu. Жылқы сыйрып қой қырды астана елді шақырды атты да жаяу түйелі бүкіл қазақ жиналып қалмай халық қапылды қымызды судай сапырды жұрт жиналып болғасын мыңай елге толғасын арғынның бие Esbembet сөйледі көпке батымды айқайда базан шақырды абай деп қойды атымды байұлының ішінде қазбенен болсын егіздеп бір емшегін еміздеп шақырып алып тапсырды ана атына иетті таз шешесі қатынды бір емшегі таздікі бір емшегі менікі менің қазбен егіз болғаным сол себеп сүттес жақынды жасады бала 8-ге ал әкесі де келеді таңбамды бер әке деп қалайын біліп негізді соңында тұрып бай айтты ей айналайын шырағым сен таңбамды ерте сұрадың 12 ұлдың ішінде жоғары болар тұрағың ей әулие батыр көп болып осылай болар құрадың шешеңе енді барғын деп шешесі